Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Sini umat sallam lebih memuarek si matarima sayfung Allah Ta'ala kai hadir. Alhamdulillah, sukru ki mapoji tenrigangkah lauri si arajangan nafung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabari fung Allah Ta'ala si mata unrat tak melau tulung nan niya melau adampeng. Si matariel lauri fung Allah Ta'ala kuam mangide na lepas sakit pigaw anu majae yang kairi watak kaleta nan niyari sininna amala majata makotopa painong salawang nan niya patpas salama mas lauri kepangulutta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam si bawa sumpul lolona sahabat-sahabatna nan niya sini umat sallam yang kamat ceri bilattu asaw apolin na kiamai mapasak ka arialeku si bawari di mana pada ipasukku itakwata rifung Allah Ta'ala nan niya pada turusi wi parentana maka rifung Allah Ta'ala sini tau yang tepu siti naja ko matau rifung Allah Ta'ala nan niya mupasukku itakwamu si bawa ajak lalu memate sangadina angka ko rilalanna sallangi narampe toy fung Allah Ta'ala makkade sini tau matepu siti naja ko matauri fung Allah Ta'ala narek ko mapuada ko ada iya tongenge pasti nalalengi iya rona napade makasing imatu bangkau kamu nan niya nak dampeng metoy dosa-dosamu
Nani gani kita maturu lau rifon Allah subhanahu wa ta'ala si bawa suro malebina ia naro tau mapole ang kamananga battoa. Sini umat salam malebi memuare si matarima saifung Allah ta'ala kay hadire. Rilala kesempatan ia melebi urang pengki cedek li katobah yang berjudul Amatengeng si bawa fitnah kubur. Na iya yasang amatengeng ya naritu masuk na nyawa na tawe pole jasana. Pangallahu subhanahu wa ta'ala mato pancajiwi iyaro amatengeng untuk naujiwi rupa tawe naiga niga di antarana ya paling makasing amalakna. Iyaro amatengenge katentuanna fang Allah subhanahu wa ta'ala untuk tungke tawe. Namun ifeko kay carana usahana untuk lari pole amatengenge pasti tetei naruntu. Pasti tetei nakenna. Nasabak de metogagat tuo batu. Dek metogagat tau tuo batu rilebukna iyai lino. Narampe fang Allah subhanahu wa ta'ala rilala Quran melebi surah Al Imran ayat 125. Kullu nafsin za'iqatul maut. Betuanna tungke tau pasti narasakan amatengan. Umat salam melebi rahimakumullah. Ini tungke tawe dek gagam maisengi upanna kutega ki monromate. Naku angkani pole iya roa mate ngede naod di yunduru makkada ajak sana jolo. Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na parentanga ki supaya silo iya ngarang iya roa mate ngenge. Nasaba iharapkangi kutilo iya ngarang iya roa mate ngenge odiki khusuk di dalam beribadah. Masih gak toki toba si bawade talalai ku kenikmatan nalino ya sifatna sementara. Sini umat salam lebih memuarik si matarima saifum Allah ta'ala kaya hadar. Harapanna idi tungka salang ya narintu mateki dalam keadaan husnul khatimah. Ya naritu masukna mateki dalam keadaan taat ki rifwang Allah subhanahu wa ta'ala. Carana supaya husnul khatimah ki marellau ki si bawah ijagai ketaatatta rifwang Allah subhanahu wa ta'ala salamatota rilibukna yelino. Iturusi parentana ibelai papesangkana. Narampe Nabi sallallahu alaihi wasallam rilala seddi hadis sahih riwayat Tirmidzi. Pangallahu subhanahu wa ta'ala narekomelo ipakasingi atanna hambana sebelum na melo mate nawarengi taufik untuk supaya napegaui yaro amala makasinge sebelum na mate. Di antarana iya naro amala makasinge iya naritu ibacai kalimat la ilaha illallah riwat tutta melo mate. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Betuanna niga tahu ada pacapurna iya naritu napuade kalimat la ilaha illallah maka mutama imatu kusuruga pamasaina fang Allah subhanahu wa ta'ala. Sini umat salam lebih memuarik si matarima saifung Allah ta'ala.
Makotobaro nareko engkatau kecanduan ipegau idosa mau ni tarantarangan naita tauwai yare gama subuh-subuh napade na toba na matay maka ia naro nasabarngi matay dalam keadaan su'ul khatimah. Aga nagkanay tawe rekko matay baik dalam keadaan husnul khatimah maupun dalam keadaan su'ul khatimah. Narekko matay tawe engka natajeng iyasang fitnah kubur. Fitnah kubur iyan naritu masukna ujian di dalam kubur. Engka tahu ujian na ku ilalan na kubur tanya bawa kulino. Maka dari kulo masih kola ki iuji ki makku tahu apa matu ku ilalan na kubur engka ujian na. Engka terlupa kutanana. Engka terlupa kutana na ajukan malaikat mungkar si bawa nakir. Kuya rotomate mau ni alena sellengi. Kafir iyare ga munafi'i itane makkada naiga puammu naiga nabimmu si bawa aga agamamu umma sallam rabbi engka sedi asso nabi ta sallallahu alaihi wasallam si bawa para sahabatna malam tomate napa makkade nabi ta pada engka mana ko melo doangangi adampeng silas suremmu si bawa melo doangi mas atinna nasaba itana itu maka kuange aku malaika riwayat Abu Daud ya mulai jawab ipakutanana malaika ya naritu tahu iya napamassa iatinna fuangallahu subhanahu wa ta'ala ya rotawe wattunna tuona kulino naisangi fuangallahu subhanahu wa ta'ala naisangi agguruanna nabinna sibawa naisangi agguruanna agamana umma sallam lebih engka siare tahu dena hadapi ujian kubur yare fitnah kubur iyanar itu para syuhada sining ya tau matai berperang rilaleng agamana Allah subhanahu wa ta'ala engka sed diburane makutana ku nabitta sallallahu alaihi wasallam makkadai ya Rasulullah magi rosini tau iya matappe yuji wirilala kuburuna sangadinna tau mate syahid mapubali winabita cukup ni kilakna pedange kuyasekna ulunna mancaji ujian hadis riwayat An-Nasai. Selanjutnya ya kupuran ilalui fitnah kubur ujian kubur mutama siki kutahap nikmat dan azab kubur papenyamang si bawa pacalan na kuburu yang insyaallah disampaikan rika toba selanjutnya ya narosi kira-kira walali katoba rilaleng ia kesempatan melebi memuarik fung Allahu subhanahu wa ta'ala napamata ki dalam keadaan husnul khatimah napamas atit tak rilaleng ihadapi fitnah ujian kubur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfirullaha li wa lakum walil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulah ala taufiqih wa imtinanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك صاحب الوجه الأنوار والجبين الأزهار، وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنصار أصحاب نبيك أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بنعمتك ومنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر لأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واشفي مرضى المسلمين، واكتب الصحة والعافية والسلامة لنا ولكافة المسلمين في برك وبحرك أجمعين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. Allah